Dobar dan, dobrodošli u 14. Beogradsku gimnaziju. Ništa, ima novo kod tebe? Ništa, kod tebe? Evo ništa. Evo ti pitam, šta planiraš da upišeš? Pa, još uvijek razmišljam. Voljela bih da srednja škola bude drugačija. Da upoznam nove ljude, da se oprobam u novim stvarima, da se pronađem. Samo kad bi postala neka škola gdje bi me profesori naučili kako da razmišljam, a ne da učim napamet. Pa mislim da postoji. Govoriš upravo o mojoj školi. Pođi sa mnom i uverit ćeš se u to. 14. Beogradska gimnazija ima posebno mesto na mapi gimnazije Srbije. Bez obzira što spada u grupu mlađih gimnazija, svojim znanjem učenika i svojim angažovanjem nastavnika u okviru rada 14. Beogradske gimnazije možemo se pohvaliti na svim poljima. Kroz istoriju postojanja 14. Beogradske gimnazije, kroz nju su prošle mnoge važne ličnosti koje su zauzele mesto kako u nauci, politici, sportu, u svim sferama razvoja društva i društvenog života. Mala škola sa velikom dušom. Škola u Hadži Prodanovoj broj 5 postoji od davnog 19. oktobra 1935. godine. Kuća u kojoj je škola bila smeštena pripadala je porodici Popović, odnosno majci Milentija Popovića. Prvo je funkcionisala kao internat za učenike građevinske škole, da bi 1935. 36. te školske godine profunkcionisala i kroz obrazovno-vaspitni rad pod nazivom 7. realna gimnazija ili 7. ženska gimnazija. I tokom najvećih izazova, tokom Drugog svjetskog rata, škola ipak nije prekidala sa radom. 1953. godine škola dobija naziv 14. Beogradska gimnazija. Učenici naše škole su sada već tradicionalno najbolje rangirani brucoši na prestižnim svetskim i domaćim univerzitetima. Ova škola je u stvari dala veliki broj sportista, veliki broj glumaca. Čak je oktobarskom nagradom 1976. godine nagrađena upravo za školsku priredbu. Znači sve ono što je bilo uskraćeno kroz prostor, nekako je nadoknađeno pedagoškim radom i velikom ljubavlju nastavnika i đaka. Školska biblioteka ove škole, tada se zvala 7. ženska gimnazija, osnovana je 1945. odnosno školske 45. 46. godine. Prvi fond školske biblioteke nastao zapravo iz đačke i nastavničke knjižnice, ali i iz knjižnice koje su formirale učeničke literarne družine 4. muške i 5. ženske gimnazije, što znači da su u stvari osnivači biblioteke njeni učenici i nastavnici. 14. Beogradska gimnazija je škola koja poštuje tradiciju i neguje prave vrednosti. U stvari, fond i danas predstavlja neku vrstu poklona korisnika, nastavnika i učenika školskoj biblioteci. Tako mi danas imamo legat naše profesorke Katarine Antonijević-Vujović, koji u stvari u sastavni deo fondacije Katarine Antonijević-Vujović, iz koje se dodeljuje nagrada svake godine za učenika koji je ostvario najveći uspeh na takmičenjima iz engleskog jezika. Učimo da kritički razmišljamo o sebi i svetu koji nas okružuje. Sa posebnom pažnjom i ljubavlju gradimo i čuvamo posebnu kolekciju knjiga čiji su autori nastavnici i učenici ove škole, kao što su Milan Raspopović, Jovan Radulović,
Trojanka Tanja Colić, Ivana Lukić, Marija Dragnić i mnogi drugi. Ja sam bivša učenica 14. Beogradske gimnazije i danas ovde predajem sociologiju. Nasledila sam svoju nastavnicu Oliveru Stamenković koja je takođe bila učenica 14. I nismo jedine, ima dosta i mojih trenutnih kolega koji su bivši đaci. Tako da je divno što toliko nas želi da se vrati ponovo u ovoj gimnaziji. Naši profesori nas uče da se ne takmičimo samo sa drugima, već i sa samim sobom i da svakodnevno istražujemo i pomeramo granice. A same gimnazije izašao zapanjujući broj poznatih i priznatih ličnosti, što iz sfere sporta, što iz nauke, što iz umetnosti, što iz novinarstva. Imamo Vladimira Kostića, profesora doktora akademika, predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Od fizičara imamo Ivana Božovića i Zorana Radovića, imamo šahistu Stefana Đurića, fudbalere Nenada Bijakovića juniora, Dušana Petkovića. Imamo i poznate košarkaše, Dušana Ivkovića, Rastka Cvetkovića, košarkaškog trenera Laleta Lučića. Ovu školu je pohađao i slikar Mane Sakić, novinarka Olja Bećković. Onda od estradnih umetnika i muzičara i glumaca, njih imamo najviše. Imamo Biljanu Ristić, Vladu Džeta, Milana Bojanića iz TAP 011, Draganu Šarić, Baby Doll, Zorana Obradovića, bubnjara, pilota, pa imamo Seku Sabljić, Svetlanu Bojković, Daru Đokić, Katarinu Žutić, Sonju Savić, pa od ovih novih imamo Miloša Bikovića, Vaju Dujović, a imamo i dosta bivših profesora 14. su neki od pedagoških velikana, poput Anke Đaje, Dare Pašić, doktora Milana Raspopovića, Trojanke Tanje Colić, Zorana Predića i tako dalje. Nas iz 14. prepoznaju po svesrnosti i kreativnosti. Uprkos svim preprekama, učenici iz naše škole takmiče se na republičkim i međunarodnim takmičenjima iz svih oblasti. Vannastavne aktivnosti su itekako značajne u razvoju ličnosti pojedinca i učenika, tako da se njihovo takmičenje u dramskih, recitatorskih sekcija i svih drugih vannastavnih aktivnosti od posebnog značaja u pronošenju kako svog imena, tako i imena svoje škole. U periodu koji je od 35. godine pa do danas možemo se pohvaliti različitim diplomama, medaljama i sve ono što krasi ovu školu i čini ove zidove bogatim kako fotografijama, tako peharima, kao i slikama koje svedoče vremenu koje je iza nas i vremenu koje će doći i koje će naši učenici, kako i kolege, koji svojim marljivim radom uspevaju da odgovore današnjem vremenu i potrebama društva i brzini razvoja u ovom IT sektoru. Možda smo jedna od najmanje prostornih škola u Beogradu, ali su naša vrata sasvim sigurno uvek otvorena za ljude koji su uporni, motivisani, kreativni i spremni za da uče i rade. U posljednjih 10 godina naši učenici su osvojili preko 12 republičkih nagrada na takmičenjima republičkim, znači iz srpskog jezika i jezičke kulture, književne olimpijade, preko 20 stranih jezika, engleski, nemački, francuski, ruski, latinski, španski, preko 10 iz matematike, fizike, 7 iz istorije, 5 iz biologije, geografije, hemije. Iz recimo hemije, geografije i filozofije učestvuju i na međunarodnim
takmičenjima i olimpijadama. Svake godine nekih 20-ak učenika se uključuje u istraživačku stanicu Petnica ili u regionalni centar za talente i tamo rade svoje istraživačke radove, učestvuju na takmičenjima i na međunarodnom nivou. Takođe, svake godine nekih 50-ak učenika položi ispit za jezičku diplomu ili nemačkog jezika, to je DSD, ili francuskog DELF. Sve više učenika iz škole se školuje i u inostranstvu, i u Americi, u Evropi, i svojim znanjem, trudom i sposobnostima uspevaju da otvore vrata Yale-a, Sorbonne, Cambridgea i sl. U našoj školi neguju se prijateljski i saradnički odnosi. Međusobno se uvažavamo, podržavamo i poštujemo različitost. Nastavni kadar 14. Beogradske gimnazije kroz vreme, kao i danas, školi i učenicima daje posebnu notu i poseban značaj svojim zalaganjem i svojim načinom predavanja i davanja sebe u usmeravanju učenika ove gimnazije. Kako učenici naše škole znaju da kažu, ovo je škola sa dušom. Učimo da mislimo i argumentovano iznosimo naše stavove. Četrnaesta gimnazija se ponosi dugom tradicijom učeničkog parlamenta i ona počinje 2001. godine. Tada su se i đaci angažovali pa su učestvovali 2004. i 2006. godine u Berlinu i u Kijevu na sednicama Evropskog parlamenta mladih. I njihovo angažovanje postavilo temelje za ono što mi radimo danas. I bez njihovog angažovanja ne bi bilo današnje zajednice gde svi mi možemo da rastemo i razvijamo se. Ono čemu se ja najviše i čemu se škola, mislim, najviše ponosi jesu humanitarne akcije učeničkog parlamenta. U okviru učeničkog parlamenta osnovan je humanitarni klub koji je organizovao brojne humanitarne događaje, humanitarne sportske turnire, na primjer u odbojci, u košarci i čak humanitarni bioskop gde smo prikazivali najrazličitije filmove po želji učenika, pa evo u planu je i humanitarni kviz. Organizovali smo i pravljanje cegera isto u humanitarne svrhe za Dan jezika koji je bio u septembru ove godine. Sve u svemu, đački parlament je meni mnogo pomogao da se razvijem, da komuniciram sa ljudima svog godišta i oko svog godišta, da razvijem svest o nekoj demokratiji, ali pre svega o tome da mogu da napravim promenu, pa čak i u svojoj lokalnoj zajednici. Školu čine ljudi koji njoj uče i rade, a da bi škola bila naše sigurno i srećno mesto, mi funkcionišemo kao tim. U ovom periodu mog rada u 14. Beogradskoj gimnaziji na mestu direktora, a to je 16 godina, mogu da kažem da je dosta urađeno, a tek će se raditi jer je nešto što je započeto i odgovorili smo potrebama učenika i na svemu onome što budućnost od nas očekuje. Tako da smatram da u ovoj gimnaziji učenici postižu najbolja moguća znanja, postavljaju temelje za nadogradnju na svim poljima i da će izlaziti odavde kao dobri ljudi sa dobrim osnovama znanja za napredak i za razvoj, a gimnazija, bez obzira na kapacitete koje ima, površinski mali prostor, odgovara na sva pitanja i potrebe savremenog učenika. Na temelju koje postavimo provodeći vreme u ovoj školi, lakše podižemo životne građevine i otvaramo prozor sa pogledom na svet.